Luak Acholi, luak luo, wega kwan kare man, mi moto dano duchu matie kama papat. Ang'eyo ni dano mokene pod wutie kanino, ento ka ucho, win video na mati. Dog video, dogi message ma mega ni chito, wan mwati ka teach media. Watigi ni kilep mape, watigi ni kilep makwiri ija Acholi. Walok gini, lok miada. Anpinga wacho kidenu ni. Gamo kene, romo kelo botwa violence. Wipinga wacho ni romo kelo botwa violence. Lotino man magitie kagamo dok dano magin giketo gin mamegi YouTube channel. And giketo gin mamegi Facebook. Giketo gin mamegi TikTok. Gieno ni watieka tich marach. Watieka neno neni wan watieka nego dano mamegwa. Pingo ana wacho kideno ni. Uneno video mo ma ana bedo ka acting iye. Video eno ni po bedo be totual i Acholi duchu. Yani lotino wa magiduogo. In ngato michero kagamo jo eno ni. Ang'eyo ni dano maduongi winyo lok eno ni. Mabedo ka boto dwani ye. Ento pa ana miro ni gino very violent. Amiro ni lotina Acholi wungu winyi. Aloki lep mamegwa lep luo. Ento ka gin mo wan pe waromo keti forum pa Acholi. Waromo keti gin mamito lotina Acholi, lotino mamegwa gi winyi. Gin matime. Gin eno ne obedo lit totual. Wan watika kelo toy komwa. Pingo ana wajo kit eno ni watika kelo toy komwa. Wungunge ang'eya mabe ni gamente eno ni pe mito winyo gin mo keken. Kadi ento ibero kia wo ikecho pe ilogi. Pe kat kede wako. We gino gaki chunyi. Gin ma ini mito wacho neni. Wajin ma Pacific ming'eyo ni gi eno ni pero motero ane violence. Akadi kecho ma meji kejo nini. Ni ene ni roma chal in lok mi wajo. Sometime dano mokene gi wacho ni ene ni kongo mo weka wajo lok ene ni. Kongo pe wacho ni nin kimeni. I Acholi kongo pe oro ini nin kimeni. Ing'eyo nongo gin mi wajo. Why ana wajo kideno ni? Lotino wa magi duogo. Magi kelo gin. Giduogo ki tim. Ento leb magitiyo magin gitiyo. Leb magitiyo kede ni pe leb mati. Leb magitwali social media. Leb magi keti Facebook. Leb magi dano eno ni margin gitie ni. Gitie kagamo dwan Acholi. Ento ki neno ni gin ma ini gamo ni gi ene ni kelo riski kom ngati moni pay team. Pay putting in media. Neni lok makelo sadeni kom ngati moni. Ene ni wati kamiyo saden mamegwa. Ni media gin mi logo imiyo saden bod ngato chako filing kechi komi. Ini nongo ni gikwanyo lok chane ni. Lok ene ni ma ena ye matueyo ine. Lok mo ken mo logi media. Pay tami. Ma wan wang'eyo ni dano mokene pe chwiny gi yom ento ka gikwanyo. Gitero ini court. Eno ni lotino wagi logo ni. Gi eno ni gilogo pe kikecho. Pe iromo logo gin mo kikecho.
Gamente enuni pe gamente mamegu. Wunge angeni gamente enono tiyo ke lotino wa mokene ma eni chani gin gitie kenyu ma podi chani gitie kanega choli. Lotino walu muny madongo mono gi protect Acholi gin pe gitie ka protection Acholi. Ginongo enoni ni promotion ma megi ka wan watala ki lok machal enoni. Ka wan wawacho lok ma richo kid enoni. Wangeo ni omego mamegwa kili mego mamegwa gikati gibino ki botominwa ki team ma gamenta yemito no gwok gin gamenta mito facilitate gin but kadung gamenta peti kaneno gin pe waj ni gini wan watiki gin madmene dong wang'eyo ni watie kwede eno ne wumiyo evident bot gamente eno ni chani pe waro mo save wun nini ngat eno ni mo eno kwanyo lok mamegu mo chwali social media is wrong. One lotina chuli watigi ni ki social media is a good way. And always look ma anachwalo. Achwali forum mangeni forum enoni pachuli. Ento wana chuli mene watiki justice in this forum. Ngata chela che romo chwalo ne e kama en lego chene perekie. Romo chwalo ne bogamente, romo chwalo ne e romo translate. Kid malog enoni gi translate kwede. En lotina chuli mamegwa ye ena ye gingi tika kelo to ikom dano mamegwa wati gini iyo matil ki social media ka waneno ni ngat eneni polo ko mabe pe wachwal gini social media wabiti ko dano mamegwa wen wabiti ko dano mamegwa mawan wangeo ni in log mi logo ni teki evidence pe utampi wan mwati ka loki ento wuneni wan walogo pi lok ada malu banga mene biye yeni anka logo nongo pa wacho goba bodano mamega a wacho gin mononga ana winyo gin monongo ana ngeo ni gi eno ni tiyo time wati gini i social media igin mabe dwana chito lo bol kwiri time obino wadonki nina pa ma wan wang'eyo ni wachiro dong ka yero lotela mo wachiro ka yero gini anwayo bot wuto lotela mo wachiro ka yero gini pe wayer dano ma wango to pe wayer dano ma itgi pe winyo wayer dano matieki adam madigi maja bikelo kuch ilobowa madigi maja kawachwalo en duogo ki report botwa gin matieka time parliament nongo en ong'eyo pegi bol gun kon bedi mokene gitie ni anatie ka yubo atie ang'eyo ni pi pe atie ka yubo botu pi ego ni bola en yubo digi maja kon nongo position ni pero mo tich romo tich nini chieni nongo gikwene aneno mokene ni gin gitie ka running mayor Gulu City pay ball dano mera kombeti ni pay ball one
Acholi uyer meya makwiri. Ng'ato monongo eno chung e meya eno ni. Gin weng ariyo ni dano ma pe be i Acholi. Because one wanongo ni gina yegi bedo karubo wan kilorok. Gibedo katimo gama recho nino dwe abichiel ma Bobi Wine obino Kenya. Pegi mong lok. Gibedo kati kichiene oweko lotino mamegwa gi gogin. Gitimo gama recho. Kila did mi meya migulu. En maichani en meya migulu ma en omiyo milion adek miti maranyi eno man matika running ma obino gi running gin ki Okwonga en Gunya milion adek miyo nigi go dano igulu. Eno ni donka in kono e kato digi maja Acholi bi bedo save je gulu wala lorok bi bedo save. Wamaki gini this question because ngara chela teki gin marach ma en timo. Ana wajo kimande. Ana penyo Gunya. I Canada tiegin te chik machal enoni. In ngato mi bino ki Canada mi miro ni ini bin e yob Gulu City. Mi wilo dano, mi go position. Enoni chik enoni pay Canada bot watan. Chik mi Canada pe yeni ngatimo gigo. Chik Canada Australia gitiki human right. Ngata chela romo timo campaign pe ngati gogin. But in Africa itimo violence. That's violent humanity to the people. Eno ni pegi luongo ni tela. Wapuonj gini tela. Tela matini wapuonj gini ni an skill ngo makelo ilo Acholi. Puonj ngo ma ana nungo ki Canada kuja. Mikelo ne bot Acholi. Development ngo ma ana timo bot Acholi. Mig ngo ma ana miyo bot Acholi. Ana beri Canada bera konya Acholi. Abera neno peko matieja Acholi. Abero ka lok pi Acholi. Pi kagana. Pi ngo magi kwanyo. Pi tim marecho magi timi koma Acholi. Pi gamo kene mawatika neno ne marach. Ilobowa. Walogo pire. Pe walogo pire. Luak. Wabi yero ngat eneni bitero wanini. Enoni tie bon ngata chel. Enoni tie tami petama. Indigi maja mai bineno gin marach. Ka yero la tela makwiri ibino ngoni makwiri na tie. La tela po bini anabi ayubo gini kombedi because election dongi na pa. Omego wake wegowa. Sometime gani tangyo bale mwagadi motero. Ibichago elo Gulu City. Nini? Resources bino nini Gulu City. Meya Gulu City romo nongo chene nini. Gulu City romo nongo chene within the Gulu City.
Mi bino ichani gi kalandeni mi ogi gulu yodong rach. Eno ni watie ka neno ne. Yo rach. Yo chako bale. Wabiti monini. Taxpayer ego ni chiro kwene. Madano gijuogo. Wala madano gichulo. Eno ni gin mamiro nongo dano giti kwene. Wabidongo gulu city nini iyo manini. Pe watie kaneno ne pichene pa government. Gulu city I take resources mamege. Mi kelo dongo lobby Gulu City mi neno neni yo moke kengi yo by Gulu City. En tiene enoni aiki Gulu City kenyo. Olotoka gamente gimito tiene mi Gulu City. Manongo ini ngeo ni gamente mito tiene mokene ini romo mione. Watiki tiene Gulu City. But pe watika using ne in the right direction. Mokene gitika using ne on their own pocket. Kagamento mio body chente. Tiene enoni peromo running all the Gulu City. But a year a dimi collect ki Gulu City. Ask yourself. Yoko bale gi yubo nini. Enoni mirdano ginye. Enoni lo wacho ni lotela magiti kaneno ne ya nyimpa kaga. Pe wa bol kom wa. Gulu City oguro ngati moke ken. La loka moke ken romo bini Gulu City. Mi benefiction pa Acholi wa benefit Gulu City nini. Kampala chani peromo benefit. Because when you see the Kampala city of Uganda, you cannot call this city of Uganda. Meya magi keto pe yubo gin moke ken. Peti kaneno neni, this the Gulu City how be Kampala city. Ki neno border, ki neno ngo. Yani border ke ken. Olo motoka mangwejo kiyo. The people can surprise. Because gamente pegiti kaneno neni enoni sial city madid. City of Uganda. Watam gini ni wayer gini lotela. Lotela mawati ka yero neni. Pedigi maja wan wakogi iye. Pedigi maja gi ringing matwala. Pegi logo. Iji Acholi dano manoke ken magi logo. Ento log ma megi pe gamente petiyo kwede. Kadi logo ento gamente pamuseben petiyo kwede. Kila ngada chela chel nyeo nga gimaloge parliament. Record enoni tie bola tina chela chel. Bor ngada chela chel ya Acholi nga gimatek maloge parliament. Kadgin motime gang. Mamene nongo pay parliament. Duan nga gima winye media. You guys know. Gin pegi nino pikagagi. Chungi chue pikagagi. Ento kadi gi wacho ne might be like umo gin ma entie yene. But nongo wana Acholi wa winyo duane. Wan kaka luo wa winyo duane. An biya wajo. Chung pa mau pe be mistake. But
gina neno petika tich mauni en ay duogo gang mirojo pajo mirai duog gang wapoyo duoko ni mau but gin mitika tamo ne ye itika tamo leadership in Uganda. Actually sometime pegi ngeo abilogo abichwalo but gin mitika gina iyene might be you can succeed, might be not. I know you know. Sometime pe wa ball gini komwa. Pe wa ball gini komwa. Wa logo mabe totwal. Wa tira chuli. But action pege. Action pege bolo telawa. Wa bino wa wacho gin miro no watimi ya chuli pe watimo. Abitimo botu gin monyo. Abitimo kiman pe watimo. Ankit ma wajo ni mau. Kiro ka chung. Kit ma lero chung. E parliament. Tama mege en ko chung e parliament ka eno kato. Kichiro ka chung gin ki is speaker of the house. Maybe no speaker of the house. Mina no neni en I bedo number deck. They control everything in the presidency. It's easy me speaker of the house. There, that's constitution. And bear me is speaker of the house in the parliament. Mi chirongo mi loyo ka paladit lobo. But this thing is not gonna work. Uganda give decide. Anyeoni Acholi gitiega ignoring di muateka wajanani. Ni Museben ngato mabi kwanyo pege. Museben otega ngama kwanyo, Museben oredo kato. Acholi wacho gini. Pod watika nino. Kidma ana waje ni voters ma megwa romo Museben romo kato gwede. Actually won wutie million a day. Million a day. Voters a day magi register ni Acholi. Magi chero ka vote. All the time. Walogo. Wanen ginini walogo ginma kakamito ginene. Wan kila ngara chela tiki opinion ne. Kila ngara chela tiki right ma mege mi voting vote ngati. Moke ken. Tampa ngara chela. Tampa ngara chela tie vote ngati moke ken. Nen la tela ma ini winyo dwane. Oloko nini. La tela ene ni kono bedo pi mwaka di. Mwaka chiel ma eno bedo ni. Mwaka abig ma eno bedo no. Temo vote wango. Po temo gimo. Ikare ma dong voting obiro eno duogo gang. Nya mito vote ma megwa. Wan kaka chuli watamo yenini. Ikare chatie kuchi Kampala. Tika chobo miti ne. Penye Acholi. Mani chani, Acholi anabitimo bugi monyo. Acholi anabineno gin monyo mitimo ne. Acholi anatimo botu gin maduong. Etimo gin maduong kwene. Gape in pay wajo ento dano gin neo ni ngat eneno timo gin monyo. Pingo watamo lotino mamegwa magito. Pingo wakogo pio ketagi. Pingo wakogo pio chora. Pingo wakogo pilo kech.
Pingo wako of the Speaker of the House. Dano magitimo gama beti ya Acholi. Maki record ma megitie. Kono ngotie Acholi pe bikok. Ni la tal ki luoro en la tal neki. Enton muno nango po bedo luoro. Because la tal tika luoro ngat matek. La jok tika luoro ngat matek tutwal. Bad mamuole ni giwacha ni amunu gin pere mope digi manya wakelo en. Pe luori. Dano duchi wilo bokan gito. Kanino nyo bino ito. Ento atoni atimo ngobot kaka Acholi. Ka digi maja bedo ka yeto lodongo mar lodongo. En digi maja ka giyiga giwani ngat ene no bedo la dog maduong o yeto dano tieko. Ka bedo la neko Acholi en Acholi giwacho ni ngat ene no otawo be. O bedo neko Acholi machuny wa meno bedo yom ni oto. Eno ni gin matie ya Acholi. Acholi lube tik ma megi ma initie katiyone. Acholi pegi kweri ento lube tik ma gitie katiyone. Acholi sometime mokene puoyo lorok ma gitie katik mategni. Pingo pe umaro komu. Ngoma Acholi matin gi kwanyo ni. En ngara chiel mwachero ka voting ireni. En Museveni balaloko. Acholi dong gilengo lok bolo loga. Lologa yango timo kiman. Weka wad botu lol. Lologa pedano marach. Magini chani gima ko business. Ochake iloba Acholi matie i South Sudan. Gima ko business. Ngati mo pe ma yelo gin. Giponye lotino wumi business wutimo nini. Lakin one is northern Uganda waketo ni ya lologa ena ye merog. Lo merog mamegwa. La merog eno ni kape ibedo kwere. Wala la mone perika ipe ibedo kede close. Pe ngeo gin matie katimone. Ulongo ni la merog. But wangeo ni. Gin pe la mone ni. Gin mene giti ka fight. Kid ma wungu take a fight, gin mene giti ka fight. But pe wakela poga in Uganda. Uganda ni enachiel. Leadership popo one. Wawaj gin matiro kaga, wawaj gin matiro Ugandan. Tela karaj giwachi ni ngat eneni in la tela maraj. Museben raj. Rachi gin mati katimoneni. Rachi lok mamege. Pe logo peplemented. Museben logo peplemented digi mata nongo loko mapat. Eno ni ngato mape gilwongo ni la tela. Inki logo gin money. Keti action. Action always set up free. Lotino wa. Kape wa logo gimoni action. Wa logo. Wa tikan wa bino wa logo gama becho in media. But no action. Ki winyo lok mamegwa. Dano magi kwani lok mamegwa ni gitiyo kede. Inongo ni digi maja gi develope. Lakin wana Acholi wadoko ping. Wadok ping. Ngo mati katit kwedwa. Joka yeti katit kwedwa. Pe wati katit ichwin maleng. Acholi yang ina machele kwan. Uganda lo.
ngati mo pe malo Acholi gi kwan ento tin men level ma Acholi gi dok iya nen level ma Acholi tin gi tie iye pe watie kaneno ne Acholi dogolo chiam Acholi romo nego mine pichente Acholi romo chato kakane pichene gid enoni yang pe Acholi kat ni dano mokene men magi dok gi otero wan wai kemi podo loto walogo lepa chiel ka waduoko gang ngoma mira watim wabed gini piny walok gini ngoma chani waneno i community ma megwa Acholi agenda pa Acholi tie kwene lotela pa Acholi magichung matek tie kwene puony ma yangi miyo botwani tie kwene Acholi yangi puonyo lotino gi kagi puonyo wani uniang Acholi duong ki sara lok ento sara lok wabino ngone kom lok ma engin gitieka lokone ni enoni lok ada odo mogo ma yangi kodo odo enoni gi kodo because of the people dano magitimo gi enoni dano magitieka timone enodo enoni olube kit ma dano mokeni chan gi polo odoni niga mokene waniang totwala Acholi kot madano gibolo nongo tie lok iye eno weko ni opuonyo wan mokene ni wachung piada pe abichato kagana ena abitopi kagana gin maromo timone pi kagana capacity matie yena romo timone kolo wanga kalo banga wacha ni enoni de stop chungkanye time pero romo I will go no ngatimo gin mang'eyo ni gi eno no konyo kaka Acholi kat pa konya Acholi pilim akonya Acholi pigin moke kena konyo lotino luo pikelo wan karachiel pimiyo tam madigi maja wabichung nini gangwa generation mamego madigi maga ging'e ni wan lotino luo watie e kama papat wanongo ni wachung pe kaka Acholi kaka luo lubanga pe wanch mimi yo wan kaka Acholi mimi yo wan kaka luo kaka luo riek ento rieho mamegwa loroka yema tieka tit kwede adam minwiwa watieka miyo bolo rok matieka tit kwede pe watieka benefit kaka mamegwa mokwano tero skill mamege igang lorok mamiro kel Acholi ayo ng'ei ka digi maja NIP ng'ama bitiyo tijenoni pe wabiye gin enoni wakelo loroka ye mamiro tijenoni enoni gin matie wiwa Acholi kagana vote bino ng'eni pe ng'ene ball on your foot odilo tie tieni ki gwe odilo eneni maraj en digi maji in ibikok wan mokene ni walogo ento wabideno chan kedwu karachiel afoyo wun kagana